Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho burumwe herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwerude ndibakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigenekerezo rya gatatu mu nyonyo 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiri kubera ahitwa Ruhago, ahitwa Bwegerera, Irega, ahitwa Katsoba, tureba ibiri gukorwa na Force de Défense Nationale du Burundi muri iki gitondo bafatanyije na FDC bari gushaka kwisubiza uduce twose AFC iherutse kwigarurira. Turarebera hamwe operation ya kurudisha heshema, turabe icyari kigamijwe ndetse nuko ibintu biri kugenda bigaragara. Turaza kandi kubabwira ibiri kugenda bigaragara ndetse n'ibiri kugenda biboneka kuri izi axes zikomeje gukorerwaho ibikorwa biremereye bya gisirikare. Turaza kubabwira ibijyanye na ukwa ushikirano wa karibu, ibijyanye n'ubufatanye bwihariye buri kugenda bugaragara muri secteur opérationnel de Kivu z'umwihariko mu bice biherereye ikavumu. Turabwira ibijyanye na bato ya Fdnb yitwa Mbere ishinzwe ibikorwa bikomeye amaze kugera hitwa Mugogo Katsoba, turabiri kwibiragenda bikorwa. Turabwira kandi 12e brigade de intervention ya FARDC yamaze kugera mu majyaruguru yitwa Ruhago, turebe ibyo izindutse ikora. Turaza kandi kubabwira Fdnb special unity yamaze kugera mu bice bitandukanye aho yaje gukora fire coordination mu bice bitandukanye. Turababwira ibiri kugenda bivugwa kuri 351 MEM légère militaire yakozwe counter offensive yitwa Ibwegera yerekeza mu misozi yitwa Ninja. Turebe ibiri kugenda bigaragara ngaha. Turaza kandi no gukomeza kugenda turabiri kugenda bigaragara bijyanye na operation map planning igaragaza uko ibintu byamaze gutegurwa. Turayinjiramo turebe ibiri kugenda bigaragara ndetse n'ibiri gutegurwa mwibanga rikomeye. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye n'ibigaragara bivugwa bijyanye na operation ya kuvanja Nyanoro, turi ibiri kugenda bigaragara mu miji ground troops. Turaza kubibabwira mu buryo bw'irambuye tureba ibijyanye n'ibiri kugenda bitegurwa. Urugamba rukomeye kandi rukomeje kugenda ruba mu cyo twakwita ko ari fire support base Tongo 1. turaba ibiri kugenda bivugwa. BM20 grade yamaze kuzanwa ifite rocket lance mu bice bya Bwegera na Ruhago. Ese iri gukora iki? Ese bihagaze gute? Byose turaza kubiraba tureba ibiri kugenda bigaragara ahitwa Nyantende werekeza Irega. Tureba ibijyanye na za machine gun zimaze kwashingwa muri rukerera. Turaza kandi kubabwira ibiri kugenda bigaragara bijyanye na Simba wa Mushiriki. Ibikaba rero bijyanye n'uburyo bwa insacrement tactique gufata umwanzi umuzengurutse zatangiye gukorwa muri ibi bice. Umwe mu basirikare watanze amakuru yagize ati turi pambana kwa ujasiri mukwabwa wajiribu kutumia maboamu ya mikono lakini tulishinda tulimutia artillery precision fire. Turaza ro kubyumva mu buryo bwirambuye tugenda tubishyira mu rurimi tubasha kumva neza, tubabwira ibiri kugenda bitangazwa mu buryo bwiza ndetse n'ibiri kugenda biba ku yindi page. Turaza kubabwira ibiri ko biragenda bivugwa aho turibuze kubabwira ko muri Kivu y'Amajyepfo M23 ikomeje kugenda igaragaza imbaraga nyuma yo kwisubiza agace ka Ruhitwa Ruhago. Hakurikiyeho operasiyo ikomeye kandi karundura nkuko biri kugenda bivugwa kandi bikomeje kugenda bitangazwa. Urugamba rukomeye rwakomeye mu bice bitandukanye. Turavuga ko FARDC iri kuvuga ko yatangije ubu bukangurambaga bwo kubasaba FDLR kwitanga. Ese biri gukorwa gute? Biri gukorwa mu buhe buryo? Turaza kujya imasisi aho rwaraye rwambikanye hagati ya M23 ndetse n'abazarendo mu misozi miremire. Turaza kandi kubabwira ko imirwano hagati y'abapfurero n'umutwe witwa Genofeke iravuza ubuhoha ndetse
ikaba yamaze kugwamo batari bake mu cyahoze ari Katanga. Turinjiraho naho tubabwira uri kugenda biba, turaza kandi kubabwira ko abamayimayi barenga 5 n'imbunda zabo bishyize mu maboko ya MRDP muri Kivu y'Amajyepfo. Ise byagenze gute, niyo mpamvu yatumye ibi biba, ibiro ndetse n'ibindi nibyo tugiye kuramvura abanywanyi kuri page ikomeye yanditseho amakuru atosoye arabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvure inkuru yacu mu buryo bwiramvuye. Ndatangira nkubwira ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 3 Munyonyo 2025 hagana ku isaha ya saa 8 nibwo imirwano ikaze yumvikanye mu bice by'ahitwa Ruhago, Bwegerera, Irega, ahitwa Katsoba, ubwo Fdnb na FARDC bageragezaga kwisubiza ibice bitandukanye baraye bambuwe n'umutwe wa M23 na Twirwaneho ndetse n'ibindi bambuwe ku igenekerezo rya mbere Munyonyo 2025. Iki ni igikorwa cyiswe n'abashinzwe umutekano operation ya kurudisha heshima, cyari kigamije kwisubiza icyubahiro ku butaka bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo no kurinda umutekano w'imbibi z'u Burundi nyuma y'uko umutwe wa MRDP wari umaze kwigarura bimwe mu bice bitandukanye bya teritwari ya Kabare. Nkuko bizatangajwe n'umuvugizi wa Fdnb mu bikorwa byo hanze y'igihugu, Lieutenant Colonel akaba yavuze ko Fdnb yinjiye muri operation igira iti kwa ushirikiano wa karibu mu bufatanye bwihariye FR na FARDC. Nyuma y'amasaha make gusa hatangwa amabwiriza y'ikirenga yaturutse ku cyicaro cya secteur opérationnel Sud Kivu gerereye mu bice byegereye Ikamanyora. Mu gitondo imitwe y'ingenzi yari yasakiranyije ku mirongo y'ibikorwa bidasanzwe. Amakuru agaragaza ko Fdnb ishinzwe gusatira uruhande rwa majyepfo yahitwa Irega ikoresheje inzira yitwa Mugogo Katsoba. Aha rero hashyizwe bataillon de commando ya Fdnb, ni mu gihe kandi FARDC ya deployinze 12e brigade de intervention yari ishinzwe kuzamuka Kivu yahitwa Mashango igatera uruhande rw'amajyaruguru rw'ahitwa Ruhago. Kugeza ubu Fdnb unité spéciale Masango yakoreraga mu birindiro bitandukanye, kabiri gukurikirana ibijyanye na fire coordination, guzuru fire ndetse no kugenda bajyana ibijyanye n'imirwano ikomeye. 341 muri regiment yahawe inshingano zo gukumira ko AFC yongera gukora contre offensive iva ibwegerera ijya mu misozi yitwa Ninja mu buryo bwa gisirikare. Iyi gahunda yateguwe mu buryo bwa operation map planning yasotse ku isaha ya saa 8 z'ijoro kuko biri kugenda bigaragara ahagana ku isaha ya saa 10 ziburaho iminota 30. ni ukuvuga ku isaha ya saa 9 n'igice imbunda ziremereza Fdnb zari ziri ku misozi yitwa Nganjahiri zatangiye gutera ibisasu bya mortier 90 mm ndetse hari kugaragaramo na BM21 grade rocket lancée mu duce twitwa Bwegerera n'ayitwa Ruhago ahari ibirindiro bikuru bya AFC. Iyi ni intanguro y'imirwano yiswe, bikaba rero bivuga ko ari operation ya kuvunja mu munyororo, guhonyora urunigi nkuko rero bagise, kabigamije guca imbaraga z'umwanzi mbere yuko abasirikare b'intego cyase ground troops batangira kugera muri ibi bice. Nkuko rero bigaragara captain uri muri bice wa Fdnb yatanze amabwiriza yuko batangira gusatira abasanga ibi biri kuba, aho rero ayoboye kompanyi ifite position defensive yahitwa Kimyito, ikaba rero ari ku misozi yahitwa Nyantende, Iraga izifite DSK ni machine gun n'imbunda za RPG. Bikavuga ko uyu mukapiteni muri kompanyi yoboye yatanze ibwirizwa ryuko nta ugomba gusubira inyuma, bagomba gusatira ndetse no gusenya umwanzi bivuye inyuma. Guhera ku isaha ya saa 10 za mu gitondo kugeza amagingo y'imirwanire kubera mu misozi yitwa Irega irakaze cyane. Ingabo z'MRDP Twirwaneho zari zifite tactique yahitandiye rani gutera bagahita biruka zifashishije inzira y'imisozi, ariko zikaba bivuga ko ziri gusubizwa inyuma. Icyakora mu masaha y'ubu ngubu biravuga ko force spéciale
Platuni yabashije gufata imisozi itandukanye ahari komandoma poste segonderi y'abaroberi. Ibiro bikaba bibaye inyuma yuko umuriyetena woherejwe muri ibi bice kugira ngo ayobore Platuni yitwa Simba wa Mushariki yo muri FARDC yamaze kuba yagera mu buryo bw'ibanga akoresheje insacrement tactique mu bice bitandukanye, aho uyu muriyetena ayoboye abasirikare bagera kuri 37 babashije gufata imbunda y'umusada ya M23 yakoreshwaga muri iyi misozi. Umwe mu basirikare ba Fdnb buduhaye amakuru agize ati turipambana kwa ujisiri mukubwa tugenekereje. Yagize ati twahanganye dufite ubutwari bukomeye, bagerageje gukoresha grenade ariko twabatsinze twifashishije ibisasu bafite aho bigamije neza, tubasunikira kure rwose. Mu gihe icyo gitero cyakomezaga ku ruhande rwa FARDC, brigade ya 12e yari yamaze kwambuka uruzi rwitwa Kashobwe ikomeza isatira Ruhago centre nkuko biri kugenda bigaragara. Bikaba rero bivugwa ko yageze ahantu hari umusigiti mukuru witwa Ruhago, bikaba bivugwa ko kuri ubu ariho ihagaze. Mu gihe imirwano iri kuba, abaturage bo mu duce twitwa Ninja, Mugogo, Bushumba bahungiye mu mashuri no mu nsengero muri iki gitondo n'ahandi hari umutekano. Amakuru gutangwa n'umuryango Caritas aravuga ko abantu barenga 4,000 bari buze kuva mu byabo bitewe nuko babona ko imyiteguro muri bice y'imirwano irimbanyije. Nyuma yawo umuryango utabara abababaye bikaba bivugwa kuri kugorwa bikomeye no kugera muri bice biri kuberamo imirwano ikomeye. Nkuko bivugwa kuri ubu front line iri kubera imirwano ikomeye ku rwego rw'ijuru, cyane cyane ingabo za AFC zafashwe mu mutego wa crossfire hagati ya Fdnb n'iziri guturuka mu majyepfo. Umwe mu basirikare ba Fdnb na FARDC yagaragaje ibiri kuba. Yagize mu butumwa yarungitse mu rubuga rw'intwazangabo, yagize ati turi mu rwego rwo kugaba igitero cyuzuye, ntitwakwemera ko inyeshyamba zikomeza ubu kwibwiyahuzi. Uyu munsi turarwana mu dushaka amahoro. Umuyobozi rero ukurikirana ibikorwa kabagaragaza ko bagomba kongera kugarurira abaturage amahoro. Kuri ubu bikaba bivugwa ko umuyobozi wa Joint Command Operation yahamagaye kuri za radio za gisirikare. Ibi rero akaba yavuze ko bigomba kuba bizakorwa, bagasubiza inyuma abakongera kugarukana ubugenzuzi mu bice byahoze bigenzurwa na leta. FDNB gukoresha uburyo bwa combat sweeping, gusukura nyuma y'intambara mu duce kandi tumaze kugenda twigarurwa kugira ngo ikumire AFC ko yakongera gusubira muri ibi bice nkuko biri kugenda bigaragara. Ubufatanye bwa FARDC na FDNB muri iki gikorwa bwashimangiwe n'umujenerali uyoboye ibikorwa za gisirikare muri ibi bice, aho yarungitse ubutumwa buhuriramo intwazangabo muri groupe ya WhatsApp agira ati iyo operation ni ikimenyetso cy'uko ubufatanye bwacu na Congo bugamije amahoro arambye. Turashaka kugarura igiciro cy'igihugu agaciro k'ibihugu byombi kuko AFC na MRDP twirwaneho barashaka guhindura uburasirazuba ubuhungiro bw'intambara. Ku ruhande rwa Congo, Brigadier General uyoboye ibi yavuze ko ibikorwa by'uyu mutwe bishimangira ubufatanye bw'igisirikare hagati y'impande zihanganye, hagati y'impande M23 na AFC mu bo bahanganye. Nubwo bari basubijwe inyuma, amakuru ari gutangwa n'urwego rw'igisirikare rwa GD Military Intelligence aragaragaza ko AFC yari yatangiye gukoresha tactique ya diversion, gusangira ingufu mu bice bitandukanye kugira ngo bibarwane mu buryo budasanzwe. Mu masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo, bamwe mu barwanyi bari batangiye kwinjira mu misozi yitwa Bushumba hari ishyamba ryitwa Kalungwe, aho bakekwa gutera ibitero mu buryo bwa ambush cyase ambushing tactics nkuko biriko biragenda bivugwa. FDNB na FARDC zari zimaze gushyiraho patrouille mix, ingendo z'urugendo z'insinzi kugira ngo zikumire ivyo bikorwa. Ndetse mu masaha y'ijoro agana ku isaha 2:30 ku munsi w'ejo habayo operation de retissage isaka ryagutse mu duce twabwegerera n'ahitwa Iraga. Nkuko bigaragara kugeza ubu rero urugamba rukomeye rukomeje kugenda ruba rubi cyane. N'amakuru aravuga ko mu ijoro rishyira
kuri uyu wa mbere Fdnb na FARDC basozaga umunsi wose bari mu gikorwa cyo gucunga umutekano mu buryo budasanzwe nkuko rero babigaragaje bagaragaza ibiri kuba aho bagize bati twaharaniye amahoro si intambara y'ubutasi uyu munsi twasubije icyubahiro ejo tuzakomeza akazi n'ubutumwa bwari bwaraye butanzwe bugaragaza uko ibintu bihagaze ndetse nuko ibintu bikomeje kugenda bimera hagati rero reka tuje mu makuru akomeye ari kuvuga ko FARDC yatangiye gushishikariza FDLR kwiripotinga mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano yashyizweho umukono hagati ya leta y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Washington DC yagamije kuzana amahoro mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo kandi nkuko byemejwe guverinoma ya Kongo ibinyujije mu gisirikare cya FARDC kuwa gatanu ku igenekerezo rya 31 Gitugutu 2025 yatangije ubukangurambaga iwarikare ari icyicaro cy'agateganyo cy'akarere ka 34 ka gisirikare ubukangurambaga nubwo gushishikariza abagize umutwe wa FDLR kwitanga ku bushake ubukangurambaga bugamije gushyira mu bikorwa ibyo abayobozi ba Kongo biyemeje igihe basinyaga amasezerano ya Washington DC nkuko bitangazwa iyi FARDC iravuga ko ibi yari iherutse gutangaza ko nta barwanyi ba FDLR bari mu bice bigenzurwa n'igisirikare cya leta ahubwo bari mu bice bigenzurwa na AFC M23 biravugwa ko amaradiyo yaho ari gukoreshwa mu gutangaza ubutumwa bwo gushishikariza kwitanga kw'abahinduwe mu ndimi zaho udupapuro turiho ubutumwa natwo twarakwirakwijwe mu baturage kugira ngo ubutumwa bugere ku barwanyi ba FDLR ariko intego nyamukuru y'ubukangurambaga ni ndende uko rero bigaragara Major Dieudonné Kasereka umuvugizi w'akarere ka 34 ka gisirikare avuga ko igihe kizagera ngo amahoro agaruke muri aka gace bigomba kuba yatangaje agira ati ubutumwa burareba imitwe yose FDLR igihe kirageze cyo gushyira intwaro hasi no kwirinda kumena amaraso abarwanyi bose ba FDLR bagomba kwishyikiriza MONUSCO ku bushake kugira ngo basubizwe mu gihugu cyabo u Rwanda turabasaba gutanga ikiganza kirambuye cy'abategetsi ba Kongo ndetse n'ingabo za Kongo nkuko bivuga intumwa zo mu buyobozi bukuru bwa FARDC zoherejwe warikare kugira ngo zitegure iki gikorwa cyo kwitanga ku bushake kwa FDLR izi ntumwa ziyobowe na Lieutenant Colonel Tasi zamagariye amatorero akorera warikare kugira uruhare muri ubu bukangurambaga kugira ngo bigende neza nkuko bagiye babisaba mu makanisa atandukanye yageze ati igihe kirageze ngo FDLR isubire mu gihugu cy'u Rwanda turasaba abapasiteri n'abayobozi gakondo kubasobanurira ko bagomba gushyira intwaro hasi bakitanga nta maraso amenetse bikishoboka abarwanyi bazitanga ngo bafite amahitamo yo guhitamo igihugu cy'ubuhungiro ahubwo bazajyanwa na MONUSCO niba udashaka gusubira mu Rwanda ubukangurambaga niburangira abatazumvira uyu muhamagaro akazatangira gutaha hakoreshejwe imbaraga za gisirikare kugeza amakuru dufite muri teritwari ya Warikare biravugwa ko abarwanyi ba FDLR baherereye cyane cyane mu gace kahitwa Mukungurano muri groupement ya Waluyo Rayondo uhana imbibi na Masisi mu gace kahitwa Bunarusikisa hafi yitwa Boye muri groupement ya Waluyo Uruba uhana imbibi na groupement ya Bufumandu muri teritwari ya Masisi no mu gice cyahitwa Bunakindi muri groupement ya Kisimba ahana imbibi na Rucuru aba barwanyi baje muri utwo duce nyuma yo kwirukanwa mu burengerazuba bwa teritwari yahitwa Layira Mutomboke muri 2012 nkuko rabaduha amakuru babigaragaza bikomeje kugenda bikomera kandi bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye kubirebana no kubahiriza ibyo aba FDLR bagiye basabwa mu yandi makuru imirwano yabaye hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Wazalendo zifatanyije na FARDC ku munsi wo kuwa gatandatu ndetse no ku cyumweru ahitwa Kalembe muri groupement ya Bashari mu koterereye muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyepfo amakuru ari guturuka i Kalembe agera mu itangazamakuru aravuga ko inyeshyamba za Wazalendo zagabye icyarimwe ibitero ku birindiro by'inyeshyamba za AFC M23
urusaku rw'intwaro ruremereye ndetse n'izoroheje rwumvikanye muri uyu mujyi uherereye hagati y'Amasisi na Warikare. Amakuru akomeza avuga ko abaturage batewe ubwoba n'imirwano bakomeje kwihisha mu ngo zabo, bongereho ko inyeshyamba za M23 zifite ibirindiro ikalonge muri groupement ya Kisimba hafi ya Karembe zifashishije bagenzi babo n'imbunda zirasa kure kugira ngo babashe kuba bahashya ibi bitero nkuko bivugwa kandi bigenda byemezwa. Ibi byose nibiri kugenda biba mu gindi mirwano ikomeye nayo ikomeje guca ibintu mu buryo budasanzwe. Amakuru dufite aragaragaza ko hari imirwano ikomeye hagati y'abafurero n'umutwe wa Jena Feke iravuza ubuhuha mu cyahoze ari Katanga. Amakuru ari guturuka Ibumbashi mu ntara ho Katanga aherereye mu majyepfo ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, avuga ko ari kubera intambara ikomeye hagati y'abafurero nabo mutwe wa Jenefake nkuko Minembwe iriko iragenda bivuga. Uyu mutwe wa Jenefake ugizwe n'abantu bo muri Katanga bavuga ururimi rw'igiswahili mu gihe kimwe abarwanya ubutegetsi bw'Kinshasa, nyamara kandi bakaba nabo ari rwo rurimi bavuga. Ngayo nguko nagezweho mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mu mwanya turagaruka twerekeza TZ cyase muri Tanzania turebe biri kugenda bihabera. Icyo usabwa nta kindi cy'ushonda sabone ngaha ntuzongere gucikwa n'amakuru akomeye tubashyikiriza ngaha yibanda cyane ku mutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.